U najnovijoj turi naslova Stalker je još jednom objavio dva jako intrigantna naslova. Prvi od njih, Pustolovine Fredija Lombara, me odmah privukao zbog svoje estetike. Delovalo je kao nešto nesvojstveno biblioteci Zona, a crtež me asocirao na meni jako dragog Tintina. Iako je Tintin jedna od inspiracija za ovo delo, istorijet je mnogo kompleksniji jer tek tada dobijemo širu sliku i razlog zašto je Yves Chaland genije. 50. godina prošlog veka, na samom početku popularizacije stripa nakon Drugog svjetskog rata, u Belgiji se formiraju dve škole humorističkog stripa. Hergéov linija Claire, to jest čista linija, i Marcinellova škola, okupljena oko Žižea. Iako obe škole imaju dosta toga zajedničkog, glavna razlika bi bila u tome što je Hergéov crtež dominantno schematičan, dok je Žiže insistirao na dinamičnosti i nepreciznom prljavom stilu crtanja. Chaland je očito bio inspirisan svim ovim autorima, pa je njegov stil kombinacija svih. Najprostije rečeno, Hergé, Žiže, Franquin. U 5 albuma koliko ovaj integral sadrži, primetio sam da se vremenom udaljava od Franquina i sve više liči na Hergéa, mada je njegov stil toliko autentičan da bi ovakva konstatacija bila preuska. Chaland sve vreme hoda na ivici između dve sukobljene strane, ali nikada definitivno ne prelazi ni na jedno. Što se same radnje stripa tiče, još jednom imamo govor o simbiozi. Freddy Lombard je omaž stripovima 50. godina, ali je ujedno i autoironičan. Chaland voli taj period, no to ga ne sprečava da mu se povremeno podsmeva. Nikada to ne radi flagrantno, već umereno. Freddy je energičan i pustolovan mladić. Nema zanimanja niti stabilan izvor prihoda, a vreme provodi sa svoja dva najbolja prijatelja Svenom i Dinom. Žive u ruiniranoj kući, jedva preživljavaju, a izvor prihoda im je Fredijev stric koji povremeno šalje novac iz Australije. Bitno je napomenuti da Chaland, verovatno po prvi put, uvodi socijalnu karakteristiku u humoristički strip. Sama ta činjenica pomaže u identifikaciji sa protagonistom i doprinosi ljudskosti. Kao što već rekoh, integral sadrži 5 albuma koji variraju kvalitetu. Sem kolora, Chaland je kompletan autor, osim u posljednje 3 priče, gde mu se pridružuje Jan Lepentier kao ko-scenarista. Radnje svakog albuma ni po jednom kriterijumu nije konvencionalna. Zašto to kažem? Jer Chaland nudi vrlo oštru kritiku savremenog čoveka, kolonijalizma i rasizma. Ako ste mislili da je Hergé loš, treba da vidite šta je ovde posredi. Ipak ne bih mogao bilo šta odavde da karakterišem kao rasističko. Ta epizoda koja se dešava u Africi ima mnogo dublju poentu osim te pojavnosti. Chaland ne štedi nikoga i takav pristup je hrabar i genijalan. Sem autentičnog i prelepog crteža, bitno je napomenuti scenaristički pristup koji Chaland nudi. Naime, za razliku od mnogih autora u to doba, Chaland često ima više isprepletenih paralelnih radnji i ne dozvoljava prazan hod. Navešću vam primjer. U toj epizodi koja se dešava u Africi, u 3 kadra dobijemo put od tačke A do tačke B, uz komentar nalik na tom putu su naši junaci proživjeli mnoge zanimljive avanture. Skoro svaka industrija bi odvojila broj ili 2 ili makar 10 stranica na taj put, ali Chaland za to ne mari. On želi da ispripoveda svoju priču koja uvek ima neočekivane obrate i razrešenje koja nekada nisu čak ni smislena. Kod nekih drugih autora bi mi to zasmetalo, ali ovde ne. Chaland šarmantno upotrebljava formu strip pripovedenja i taj šarm u kombinaciji sa autentičnošću dozvoljava povremene nelogičnosti, prosto rečeno to je on. Verovatno najčudnije od svega jeste njegova upotreba meta-narativa. Iako to nije novina u BD naslovima, Sneško bi se s vremena na vreme obratio čitaocu u Tintinu, mada jeste novo kako je to sprovedeno u delo. U prvom albumu, gde je meta-narativ najviše prisutan, Freddy udara drvo i više od polovine epizode je njegov san. Vraća se u normalu kada ponovo zadobije povradu glave i konstuje, sećam se šta se desilo na 17. stranici. Racionalno gledano to nije bilo potrebno, no svi ti sitni motivi dopunjuju celokupni užitak. Lepentiev dolazak je po meni stravično poboljšao scenarističke kapacitete serijala, sa jednim ogromnim izuzetkom, a to je 4. album koji se dešava u Mađarskoj 56. godine. Svi znamo šta se tada desilo, a Chaland nije uspeo da se otrgne od antisovjetske propagande sve prisutne u zapadnoj kulturi tog doba. Ne znam šta je ovim hteo da postigne, samo je činjenica da nije uspeo makar scenaristički. Kao apsolutni favorit bih izdvojio 3. epizodu Kartaginska kometa. Retko šta je u stripu blizu savršenstva, a ova epizoda je upravo to. Sjajnim kadriranjem i kišnim ambijentom na rubu Francuske,
Šalan donosi jedan najzanimljivijih trilera sa elementima humora. Ostao sam zapanjen njegovim crtačkim umećem i morao sam da zaustavim i uživam u gracioznosti određenih tabli. Pustolovine Fredija Lombara je univerzalna preporuka za sve. Da li tek počinjete da se interesujete za BD školu ili strip, ili ste već godinama u tome, ovako nešto se ne propušta. Posebno ako volite serijale poput Gastona, Tintina ili Spirua. Yves Chaland je život izgubio u saobraćajnoj nesreći kada je imao samo 33 godine i pitanje je kako bi se ovaj serijal razvio nadalje. Verujem da bismo sada pričali o jednom od najvećih BD autora svih vremena, a i sada postoje argumenti za tako nešto.